Hi guys! Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung autoplay sa YouTube homepage. So guys, kung ayaw nyo na nag-autoplay yung mga videos sa homepage ng YouTube nyo, ay sobrang dali lang. I-follow nyo lang yung instruction ko guys. Una, i-open natin yung YouTube. So guys, panoorin nyo lang to para malaman nyo kung paano tanggalin ang autoplay sa YouTube. So, i-open natin yung YouTube natin. YouTube. Tapos, yan. Yan yung autoplay sa homepage ng YouTube. Yan yung tatanggalin natin para hindi na mag-autoplay. Kasi dagdag siguro din yan sa bawas sa data pag gumaganyan autoplay. I-click natin yung profile natin, tapos settings. Sundan nyo lang yung arrow guys. General. Tapos click natin yung playback in feeds. Yan. I-click natin yan, tapos pipiliin natin yung off. I-off natin. Yan. So, balik na tayo dun sa homepage. Yan. Hindi na yan mag-play kasi tinanggal na natin. Yan lang guys yung paraan para tanggalin yung autoplay. So, kayo lang din kung tanggalin nyo o hindi. So, yun lang guys. Don't forget to subscribe, comment, like this video, and hit the notification bell. Bye bye!